Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sana. To the point waya sana. Alhamdulillah wa bisu balia. Sehat panjang umur. Murah pintu rezeki ya. Sama-sama amanah wa menjaga nyawa dan jasad. Ya, jangan bakal orang je nyawa jasad awak. Hanya masuknya di orang ke badan awak aja. Lah to the point sana. Baso-baso orang munafik ko ya ampun awak. Nya kecil, oh ikut ndak Arab ko do, ikut ndak negara Islam ko do. Mengaku lo tu paling ber ABS SBK. Ndak tahunya tu do ka ko kitabullah. Lancang orang di Minang tu mengecek kitabullah ko falsafah filsafat. Kalau ada malaikat ada cabui nyawa kalian tu mah. Pengen tahu sana ajaran agama Islam gua berkembang dulu, Parang orang tahu ndak? Parang Badar, parang Kanda, parang Tabui. Orang tuh babue langsung sesuai jo apa-apa nan kalian ambil keuntungan materi dan popularitas dalam ceramah khutbah ko. Nyoba buat orang, tapi orang babuek ko ndak do ceramah khutbah do. Ndak do nya ambil keuntungan materi berkelanjutan dan popularitas do. Nyawa tantangannya. Ndak jalan di sana. Cali ada Al-Quran, cali ada hadis qudsi, hadis Hasan. Orang munafik ko dikarak neraka tempe percuma sembayang. Percuma aja nyo melakukan rukun dua sampai 6 percaya tu. Percaya percuma tu nyo melakukan rukun 2 sampai 5 rukun Islam tu. 2 ke 5 syahadat tu syirik. Syirik zindik. Pasir. Karuh aja kusui. Landasan ndak mencancang di landasan sana, ndak solat di landasan do. Leler sana. Tolong masuki channel YouTube ko sana ya. Silakan saksikan video di Instagram ko. Dan silakan simak selengkapnya bahasa tulisan di akun Facebook Penghulu Mendapat Alam. Terima kasih.